kusikuy p'unchay kachun sapa ujnikichikpaq kay samakuy tiyapi noqanchik niraj lluqsisajtinchik iglesianchikman Diospaq wasinman alabaq noqanchik uyarina tiyan imatachus niwanchik kay devoción matutinapi hinallataq niwanchik ajinata mana chaychu allin qallarisqayki sino astawan kallpayuq imaynatachus qanqa t'ukuychayki nispa. Ari, imatanita munawanchik kaypi, chaypaq invitayki kicharinaykita Diospaq qillqasqanpi maychus kasan kay karta Filipensesman uhniyuq suqta chiklasqan nin ajinata. Chayrayku Diosqa qankunapi kay sumaq llank'ayninta qallarisqanmanta pacha Jesucristupaq kutimunan p'unchayninkama sumaq llanninman pusasonqachik nispa. Sapa ujninchikpi Señor Jesucristo qallarispa karqa allin llank'ayninta. Qanqa imaynata aceptarqayki Diospaq llanninta puriyta chaymanta pacha Jesucristo hap'ispa kasurqa. Chaymanta pacha payqa cuidasuyki chantapis tukuy llakiynikipi yanapasuyki. Chantapis chay puriypiqa munasqa kuyamasi tinkunakurqanchik hatun rumiwan pruebas nisqawan llanninchikpi. Tal vez urmanchik, hayt'akunchik, nanawanchik chay llakiypiqa, pero Jesucristo niwanchik noqa qanwan kasani. Chayrayku ama llakikuychu. Imaynata noqanchik uqarikusunman urmaspa tukuy llakiyninchikpi, payqa niwanchik makiykita haywamuway, noqa laduypi kasayki, hinataq uqarispa kasayki. Mana chayllachu. Devoción matutina nin ajinata munasqa kuyamasi. Diosninchayqa allin llank'ayninta churan sonqoyki ukhupi. Ajinata payqa qallarirqa. Chayrayku ama llakikunaykichu kanqa q'ayamincha ima kanqa noqamanta. Porque payqa t'ukuychaspa kanqa allin kaqwan kawsaynikipi. Imaynata ajinata ruwarqa tukuy creyente kunapi ñawpa tiempopi kikillantatas ruwanqa tiemponchikpi kay pachapi. Chayrayku niwanchik ajinata Diosnita tay llank'ari sonqoy ukhupi tukuy ch'ichita limphuchay hamuy munayku kawsayniykuta qalman saqinaykupaq chayman hinataq yanapawayku allinta t'ukuychanaykupaq kay llan cristiano kawsaypi nispa. Chay kachun yachay sapa ujninchikpaq chay yachaywan kusikuspa usqayta rina iglesianchikman Diospaq yanapayninwan kanachik kunan p'unchay.